halaka man qablakum bisalasi khisal. Itulah urang sekolom gata ke Nabi ngara-gara lehab kara. Kasratul kalam, le pua bega. Tai dua mat mi tapi. Yang le than mat mi kan. Gak nyan ule ke dau. Am tu men culok tu be kau. Nyar le urang ngara-gara le apa. Ya. Yang kele wa kasratu ta'am leumpeueun. Urang yang kada apa apa dempeu ke jauh mana. Yang kele kasratul naum. Le tu lagi oliar yo hertuh 60 tahun bedo. Nah bedo. Yang le tengut binasa. Le apa? Le makanan, le tengut. Nyar le urang. Urang menyo le makanan yang cika le buah. Ya, hana ada ibu tengah ke rumah wo. Makan. Mau. Nanti ngambo. Ingat. Makan. Dua. Cika ada ibu nyelentong apa ya dua jual beli koi dia wang dan musliman. Kag jamah dia. Nya katengun. Nya le macam hana dapat dak pisang ha. Nya le macamnya hai dak pisang. Menyo katro cika tegai buka bau. Oh teh hai buka balik tengun. Kami kai dong dia ulangi nya binasa yang gara-gara le macam. Halaka man qablakum bi salasi sal. Rilo hurung awai gara-gara le gara. Raya palung, raya renggu, raya mata. Palung aja. Dia pasau. Wit go tu robu. Puju bu go tu robu. Nani awak India yang pajuh bu yang tampo mana? Guru dia macam mana kan? Ya. Nah yang run you lah bahagia ngecucor. Wah, jarang run you na tu. Nah yang mana? Hah?